الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Nam musidɓe julɓe ndaroɓe oɗo télévision meɗen Jama TV min salmini on nokku kala ka wawɗon wonude min toraniki on jaam e kisiye haray hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala hattirde e yettugol de tawde kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tagi en o waɗi en ɓiɓɓe adama ko waɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko tagi kon fop ko banu adama on ɓuri yiɗude ay o tagi en o waɗali en kaaƴe o tagi en o waɗali en leɗɗe o tagi en o waɗali en mummunteji o waɗali en baaɗi e ko waytata so kadi ɗo piiji ha kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi wala gaddi karramuna bani adama hey mi teddini fi banu adama ay o tagi en o timminani en piiji ɗen fof waɗani en kadi nemaji ha kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu'a si a waɗi nemaji ɗi Allah waɗa maɗi a wawataɗi kontude si a ƴetti alhaali ma an banu adama no Allah subhanahu wa ta'ala tagiranma noon no waɗirma teddungal noon o timminanma piiji ɗin 9 a taway hino mérite yettugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum noon hiɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hattirde e yettugol ay e hiɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e bone pittandu wonkiji moɗen bonude golleji meɗen woniri noon hiɗen andi seytane himo jokki banu adama o wondirani wala aqde anna lahum siratikal mustaqima wala aqde annahum min bayni aydihim min khalfihim seytane nde Allah subhanahu wa ta'ala raɗimo ko aljanna tawde ko fi ɓiɗɗo baba adama on fi enen banu adama Allah subhanahu wa ta'ala sabu meɗen woni ko yaltinira ko aljanna o wondiri o inni wala aqde anna lahum siratikal mustaqima wallahi mi jooɗanto ɓiɓɓe baba adama ɓen kala lawol ko moƴƴere heɓoto mi jooɗanto mi ardanayi ɓe nano mi ardanayi ɓe ñaamo mi ardanayi ɓe funnangue mi ardanayi ɓe hirnangue kala ka moƴƴere heɓoto mi sakkoto ɓe fiwata ɓe aruɗon ay Allah subhanahu wa ta'ala ni yaw innaka mazhuran ko a neɗɗo raɗaɗo ɓoƴƴinaɗo yurmede Allah wala nittaba kala jokkuɗoma ay laamula annahum jahannama kala jokkuɗoma an seytane e ɓiɓɓe adama ɓe mi hebbinira on yiite jahannama hay Allah subhanahu wa ta'ala ni yaw oyni kono noon jiyaɓe a moƴƴoy ɓen ɓen ɗon a heɓata feere maɓɓe ay ko ɗum seytane ko neeɓi kumbinde ko aduna ɗo ko neeɓi wadde ɗo piiji gorgadare suɗɗinayɗi yimɓe moƴƴoy ɓen yimɓe Allah subhanahu wa ta'ala jokkuɓe Allah jokki nelaɗo ɓen kamɓe fi ɗum ɗon sonintaɓe ay hande piiji buy sa yi ɗo
seytane kanoyta tara yimɓe goo hino suni hino wartano fi muɗum ta yimɓe dina ɓen kamɓe considéra ɗum ko ɗum Allah subahanahu wa taala woni yimɓe dina ɓen kamɓe si ɓe rewi ka pagayi waɗete weeli foti ka fooli fen tappete ɓe rewa ɗon haray ɓe ɗurno ay haaji maɓɓe ala e muɗum kono baba déjà a yiyay ɗo woɓɓe goo no iwa hara seytane noddita seytane tappata balum mum kon Dakaru ɗo inna seytane no nodditi ɗo hande a yiya woɓɓe no taƴa biye hara ko biye avion ɓe tawata ɓe ara ay fi tawe goɗɗo ɓe wata ko ɗum waɗi ɗum par ce que ko seytane ɓowni ko ɓe dama fedde seytane ko seytane ɓowni e wallitade ay ɗum noon Allah subahanahu wa taala ni la nattabaka la amula annahum jahannama kala jokkuɗoma seytane mi hebbinira on yiite jahannama ay ko nu woni luuru seytane on kanko ko aduna ɗo kanko probléme kon ko honnu kanko o tappa e tun taballum makko kon kala notiɗe ɗon haray gasi ay ko ɗum taballum makko kon ko ɗum ɗon noddirta yimɓe makko ɓen fedde makko nde ay ɗum noon hiɗen andi kanko Allah subahanahu wa taala ni ya ibnu adama ittabi'u cheytane aduwa fa innahu aduwu lakum hey ko noon an o ɓiɗɗo adama joguito seytane gaño déjà hakkude men enen hoore men banu adama si a andi kaare ko ha andiɗo yoni neɗɗo ko gañoma ay hayso ko baba goto ma hara ko nene goto ma uriɗa reedi wotour sa andi o yiɗama wallahi ɗa andi ko a honto arantama ara ɗa andi ko honno moytortamo ay min tum ɓay kaari faala kalam min ɓay kaari ko gañoma min haccu an ala e makko ko ni tata ay toujours kala nga rewra wara an hiɗa évité ɓayɗa andi ko gañoma fi o taw mélange ay seytane noon ko fi honnu hayta enen moytoɗen ko seytane noddita ton ko fi honnu hayta moytoɗen e fedde seytane nden kala ko seytane nodditi anduɗen ɗum ɗo ko golle seytane ɗurnoɗen ɗon pottirtoɗen ɗon fes ko waɗi kanko Allah subahanahu wa taala ni kala jokkuɗo seytane an e seytane mi hebbinira on yiite jahannama ayi o inni hay kono ɓiɓɓe adama wakkile hara seytane fitiniralan wona o fitinirno baba moɗon adama ɗon ha yaltinama ko alijanna ayi ɗum noon hiɗen mawlo Allah e bone golleji meɗen ko waɗi kala mo Allah subhanahu wa taala fewni kon woni fewɗo kala mo Allah subhanahu wa taala majjini heɓotawo kadi fewnomo ɗen tori yo Allah subhanahu wa taala fewnu en fewnana en ayi Allah subhanahu wa taala noon kon num ala inna bi zikrillah jantagol inde Allah janngol alqur'ana janga sunna Allah subhanahu wa taala ko ɗum ɗon de ko ɗum ko sabu ɗum ɗon woni ko fewirten goɗɗo a jokkata ɗo weeli foti tawi woni an ko beela beelere aduna tun jokkuɗa weeli foti ko ɗum jokkuɗa khaduma al khaidina walam nakun min al musallina walam nakun nutibul miskina wa kunna nakhudu ma al khaidina weeli foti tun kala ko garam place woni 24 heures sur 24 a jangata a yahata ka wajete a yettata qur'ana janga a yahata ka wajete ton hira jokki tum weeli foti feewira honno wata wonude neɗɗo si o feewa o ƴetta e qur'ana o janga ma o ɓado karamakoɓe ɓen ay kala ka dina ka noddite o ɓado ɗon o heɗito illa sowona ɗum a wata fewude ay ko janggol ko sabu noon ko fewirte noon en tori yo Allah subhanahu wa taala yo fewnu en o fewnana en kadi waɗi kala mo Allah subhanahu wa taala fewni ko woni fewɗo ɓawɗum hiɗen seedo ala reweteɗo sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah tun woni ko rewete o rewiritaki ha e hunde ay hiɗen seedo oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala nelimo ay nelirmo dina gonga dina l'islam inna dina indallahi al islam dina kanko wota petti ay toujours en anditinayi ɗum sayi ɓe noyna dinaji ɗin ɗuuɗi dinaji ɗin ɗuuɗi an tigiri wonɗo e wolde ɗum ɗon a faamali dina ko wota pette ay ila ka nangue en fuɗata toon haka ngue mutoyta toon dina kanko ko wota pette alqur'ana on ko goto ay nelaɗo on ko goto alqur'anaji ɗiɗi ala dina kanko wota pette neɗɗo noon hino janga ha gayna o ɓoylo ko ɓen ɗon noon woni e majjinde ɓe andaɓen ay ko ɗum waɗi so nelaɗo maki ittabi'u mana wiyasi alul ulama'u lande janguɓe ɓen allazina ɓen yadulluna ala ta'atillahi ɓen ɓe no tindina Allah ɗoftorte ay bon
ko ɓen woni ko jokkete wona ko jangi kon kadi fof de woni ko jokkete wona ko jangi kon fof woni ko heɗitete ko jannguɓe ñentimɓe nelaɗo mamadou sallah sallam ɓen ko ɓen woni jokkete sabu nelaɗo maaki mofte maffe ɗen pecce pecce capanɗe jeeɗiɗi ɗen ɗon fof naatoya yiite sina wootere sabaɓe maaki ko fedde honde naatoyte alijanna nelaɗo ɓe maaki nelaɗo maaki ko jokkuɗo on komi jokki ha mayderen tawima e hoore muɗum ɗon go ono jangga ha gayna o anda ko ɗum ɗo woni gonga o ƴetta ko jangi kon fof bogo ɓawa makko jokka weeli foti no wiɗo ɓe wiri noon inna nafsala ammaratum be suu'i wonki moom wonki hino wawi cuɗande jommum wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihuna buy hay jangi ko torompataɓe ko yiɗugol jeɓoy aduna nderere wonki kala ko heeɓi kañum yonata ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni kala yondinoroɗo ko fanɗi kala yondinorowo ko fanɗi ko on woni patron kala ko heɓuma kala ko heɓuɗa yondinora ko heɓuɗa kon ɗum ɗon yone eyi pullo fo tawni wo reedu haarata ko haqqille ɗen woni ko haarata ayi ɓay wiya ñaami hannde ha a haari janngo kadi hayta weeleɗa ayi kono so tawi woni haqqille ma ɗe woni neɗɗo yondini ɗe kala ko heɓi kala ko ɗe heeɓi yonayɗe Allah subhanahu wa ta'ala ni kan woni patron ayi ɗum noon ko diina ka nelaɗo addi kon no nelaɗo rewiri Allah noon ko noon rewirte ko noon ko kan ɗum woni diina man yaɓti hayral islamu diina falen yogo bala minnu kala ɗaɓɓuɗo goɗɗum goo ko taynano nelaɗo Allah rewiri noon haray ɗum ɗon jaɓetake ɗum nangi ɗen seedo no nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Allah nelirimo diina gonga diina l'islam kala goɗɗo ko jangata kala goɗɗo ko ñentinta yo o ndaaru karama koɓɓen ko ɓe référence ɓe jokkete sabu Allah subhanahu wa ta'ala ni ko kamɓe woni ko lonti annabaɓen ka hawra leydi ɗo kono ko en tant que ɓe feewi lontinoɓe nelaɗo ɓen ko ɗum wiwno wona seydina oumar aboubakirin e way tawi wona ɓeɗo ɓe wi heyi jokke men en tant que meɗen feewi meɗen jokki ko nelaɗo wi kon si men lundike ko nelaɗo wi kon wotaw jokku men dey on wi ɗum ko ɗum woni ƴettugol dinaynigol minen dey ɓayle oustasi kaari en ko ɗum ɗo waɗi min ɓayle alaji kaari en min yinade o wayi fi oustasi kaari en waɗi fi alaji kaari en waɗi est ce que nelaɗo waɗi ko ɗum ɗon duwaɗa ndarude est ce que nelaɗo waɗi si tawi nelaɗo waɗi aray la hara jokken eyi fi oustasi kaari en waɗi fi alaji kaari en waɗi si nelaɗo waɗali aray hana ka waɗede eyi dina kan ko nelaɗo woni ko jokkete eyi ɗum noon hiɗen du'anomo yo Allah ɓeydu jaam e kisi e makko nelaɗo kadi ko du'anteɗo wona du'orteɗo eyi nelaɗo ko du'anteɗo wona du'orteɗake wiyetake Allah e nelaɗo ay Allah ko goto Allahu wahidum ay ɗum en toranamo yo Allah lanɗon ɓeydu kisiye e makko e ɓeygure makko nden ha ñande dargal dari non musidɓe julɓe baada auzubillahi min asheytani rajim kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi ene alam tara ene on jiyali an o ɓiɗɗo baba adama an o banu adama a yaali ilallazina faade e ɓen uutu okkaɓe nasiban geɓal minal kitabi ka deftere ay mana ɓe Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi e muɗum jangi alqur'ana on ɓe faami qur'ana on fes no hana faamirede noon no kanko Allah subhanahu wa ta'ala ini noon mana wa man yuridullahu hayran yufaqihu fi din Allah subhanahu wa ta'ala ini kala mo o faalana moƴƴere ko diina woni ko o faaminte sabu ko sabu ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala addiren ko aduna ɗo ñande janngo Allah subhanahu daroyta ko ka dargal Allah subhanahu wa ta'ala landama ene ammi naɓima aduna ko fewi no hene heɓa jawdi ene an a yahi aduna ko fi honnum hayno jangga ha wona intraité wona ministre heɓa diplôme ji mi naɓi mi tagima mi naɓima aduna an ko hayno wakkiloɗa ha yaha leyɗe porto ɗaɓɓa jawdi mi naɓima aduna an ko hayno wakkiloɗa ha heɓa galleji mi naɓima aduna ko honno wakkilanoɗa hayno wakkilanoɗa ha heɓa otoje heɓa rewɓe labaɓe an mi naɓima aduna ko hayno wakkilanoɗa ha wona starjo mo inde mum fof wowlete ay Allah lantoytako ma ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni si daroyama dargal panko lanteteɗa ko honɗum ko fi dina ma kan déjà taw ka kaburu ma ka kaburu ma si yimɓe ma ɓen surrima hucciti de gandi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi neɗɗo on si o maayi pege tati jokkaymo
yimɓe makko ɓen e jawdi makko ndin e golle makko ɗen jawdi ndin ndi jokkitaka dambugal berɗe ndin e ngerdono ha ɗum feƴƴata ɗo yimɓe ma ɓen ɓe jokki ha ɓe wattine ɓe huccita ɓeyna gasi minen gon en gasi heddoda ɗon e golle maɗen si munkare wanna keeri ɓe ari ɗon ko ɗum ɓe arato landade ko man rabbuka ma nabiyuka ay ma kitabuka ko fi dina ma kala landateɗa ɗon nde ñande alantake ɗon goɗɗum fusi si wona fi dina ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala ni wa man yuridullahu hayran yufaqihu fi dini kala mo Allah faalala moƴƴere ko dina l'islam woni ko faminta on tigi ay bon joni noon kanko Allah subhanahu wa taala wi ene ayi ali alam tara yali ila allazina faade ɓen uutu okkaɓe nasiban geɓal minal kitabi ka deftere ɓe andina ɓe andi deftere nden ɓe jangi ɓe faami ko honnun Allah faala ko honnun Allah añi ɓe jangi ɓe faami ko honnun Allah subhanahu wa taala dagini ko honnun Allah subhanahu wa taala harmini ay ila kitabillahi faade defterane nden fi honum li yahkuma fiye ɓe ñaawo baynan hakkude yimɓe ɓen ay fiye ɓe ñaawir dina l'islam kan ɓe wowlu gonga ɓe kala ko yani yo taw hara ko alquran an woni ko ñaawira ay summa yatawalla on say hucciti fariqum feddego men e maɓɓe wa hun tay kamɓe mu'riduna hiɓe ɗurni ay tay si wi kala ko yani déjà hay enen jile de piiji bu hande jala woni nangodirɗo ɓeygu mum pansan hara ka yawnoɗa joni yawɗa haɓɓe ƴettuɗa haɓɓere goro haɓɓuɗa haɓɓere goro innuɗa hiɗa faala sonnajo immiɗa yawɗa yiiduɗa e mawɓe ɓen ila ɗon ko ilandema ka juulirde e ka ɗuma ko ɗon woni ɗon e doggude ha dewgal hume iɗen andi si wiyama dewgal humugol de eɗen andi piiji ko watta ɗon ko ɗum ɗon fof ko diina kan woni e gollitirede ha dewgal ngal wona ange ɓe gowi so wi ɗon pansan on nangodiri hara ka justice seedoy ton fi honnun si tawi woni on jombiniri dewgal laaɓugal sunna e farilla si tawi woni hawre ari haade yahon seedoyon kadi ka dewgal ngal humano ɗon ka joolirde yahon seedoyon ton ɗum noon ko honnum sa nani no lundagol diina l'islam kanko ɗum ɗo tigi ila ndema kayniraɗa faala sonnajo on kaka diina ko ɗum woni ɗon e doggude ha dewgal hume ka hakkude o imamuɓe e ceernoɓe ustasiɓe ha dewgal ngal hume pansan si wokkodirama innama se tribunal honno ko ɗum Allah subhanahu wa taala man lam yahkum bima anzalallah man lam yahkum bima fa huwa kafir mana kala mo ñaawira ko Allah subhanahu wa taala cippini kon wayni ɓen ɗon ko yedduɓe ay ko yedduɓe ay Allah subhanahu wa taala antiniɓe koyne alqur'ana kon andiniɓe faaminiɓe diina l'islam ɓe durni diina l'islam kam feste ɓe ƴetti ɗum ɓe waadi ɓaawo maɓɓe ay Allah subhanahu wa taala ni zalika ɗum ɗo bi annahum no kamɓe qaaliɓe wi lanta massanan naaru ay mana menen sumata men yiyete ngen illa ayyaman si wona ñalɗi ma a duudatin kontaɗi ay wa kharrahum hodiɓe fi dinahu e dinahu e kam ma yaftaruna hunde konko ɓe fefini ay mana ɗum ɗo mana siga ko yimɓe annabi Moussa wowluno kon ɗon andi annabi Moussa nde o Allah subhanahu wa taala noddunoy ɓe gundodiroy balɗe 40 ɗen ka tuuri Sinan o inneteɗo Samiri ay Moussa Samiri ay mana o moƴƴini ko wiyete ngaari ay ko waywa ngaari o inni ko ndin ɗo woni reweteɗo Moussa ni yoɓe rew ɗum ɗon mana ɓe yeddi Allah e nder balɗe 40 ɓe inni kamɓe koye nder balɗe 40 ɗen ko ɗen ɗon ɓe sumoyta ɓay ko ɗen ɗon ɓe yeddi Allah ay Allah subhanahu wa taala ni la ɓe anda ɗum ay ɓe anda ɗum Allah subhanahu wa taala ni fa kayfa ko honno isa jama'anahum si men moɓoyiɓe fof ay li yawmin e ñalande la rayba fihi nde sikke wo ala e muɗum ɓay on e janguɓe andi ko Allah faala andi ko nelaɗo Allah faala wiya ɗon yo yewtu ɗum hakkude jamaji ɗin par ce que ko ɓuuri hewde kon ɗo joni si yani ɓe amen ko ustas en landoɗen karama ko en kono ɗum karama ko en wiye ɗum ɗo yewteɓe ko woni gonga kon on andi ko ɗum si Allah subhanahu wa taala ni ñande janggo tawa e adoyteɓe nangede sunne ka yiite karama kojo jangguɗo ha faami par ce que fiyo ɗum si a jangi ha a gayni a suuɗi nelaɗo maki kala suuɗowo diina on ɗon o jeeyaka e yam fes ay
nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam hazzatul wada o darino arafa o landi sahabaɓe fo woni ene harami timmini dina kam ɓe wi hi a timmini o wi harami suuɗali hay fuyi ɓe inni a suuɗali sahabaɓe seeɗtanimo Allah subhanahu wa taala kadi seeɗitanimo al yawma akmaltu lakum wa raditu lakum l islamu dina mi timminani on dina hande ay timminani on dina wono kala jannguɗo suuɗuɗo goonga kan Allah subhanahu nelaɗo maki a jeeyaka e amen ay hara a jeeyaka e amen jeeyaka e amen on janfotoɗo ay yewtu goonga kam hay si tawi woni welataɓe wolantaɓe kono wolanɓe goonga kan laaɓanɓe reedu addinu an nasiha banu adama si tawi neɗɗo falama laaɓande reedu ta wowulanmo ko weltamo kon wowulanmo ko annduɗa paymo kon ay Allah subhanahu wa taala ni joni noon ɓawde ɓe andi ko ɗum ɗo Allah faala déjà yimɓe ɓe faalaka jokkude gonga ɓen kadi ko sikka ɓen karmakoɓe welataɓe ay ɓe faalaka fewde ɓen ko sikka ɓen karmakoɓe welataɓe ɓe yahata ɓe lando probléme ji maɓɓe ɗimɓe ɓe andi wowlantaɓe ko wowlantaɓe ko welataɓe ko gonga wowlantaɓe tawni karama ko jonoɗa kala ko wiya welandi ɓene karama ko joni hunde kadi modi ella ala e ɗum modi ella ala e ɗum kala ko yani ko ɗon ɓe yahata ɓe lando probléme molanaɗo ella molanaɗo par ce que onon ɗon fof ñande janggo Allah subhanahu wa taala on fof moɗon hawtitay on e wurere wotere ayi on subhanahu wa taala wi honnum simin moɓoyiɓe e ñalande nde sikki wala e muɗum ɓayle waɗay ayi woffi yatti hunnane noon kullu nafsin kala wonki ayi ma kasabatti kon koki faggiti kon ayi kala wonki wo koki fonki koki faggiti nde ñande ko hunnane ɗoni yawmal qiyamati ñande dargal ɓayle en fof meɗen Allah subhanahu moɓo yayen e henere wotere few no fiye mbaɗi contrandi ayi mo kala golle mum ɗen weeɓite nde ñande yeeso je mo kala nde ñande ara ko golli kon ko ɗum yoɓoyte kono neɗɗo wattanen yiila en kala subhanahu ko wi kon o yasi alul ulama'i ay wa yattabi ittabi mana ñenti noon lande karma ko ɓe jokkon jokkuɓe nelaɗo ɓe ñentimɓe nelaɗo ɓen ay allazina yadulluna ala ta'atillahi ɓen ɓeno waajo rentinano Allah subhanahu wa taala rewirte jokkon ɓen ay wahum kamɓe la yusulamuna ɓe toñoytake ñande dargal a aroyta tawa hiɗa golli ko moƴƴi ko nelaɗo jokkunoɗa ko alqur'ana e sunna ko ɗum jokkunoɗa Allah subhanahu wa taala ƴetta golle bonna golle maɗe la inni la udiu ajral mu'minina Allah subhanahu wa taala o bonnata joddi golluɗo ko moƴƴi ɓe toñetake a wonta noon ko aduna ɗo kadi jokkaɗo weeli foti ƴetta wonkima kin waɗa reweteɗo ma si tawi woni Allah subhanahu wa taala no harmini de hunde ɗo kono ɓay an tun hino welama ka wonkima a accitata ay a jokkay a waɗi wonkima ki reweteki sina ɗum si Allah subhanahu wa taala harmini hunde nden fi hino wela wonkima kin wonkima kin ɓuranima Allah subhanahu wa taala ay inna nafsala ammaratum bisuuy ay on a waɗi wonkima ka a ƴetti wonkima kin a waɗi place Allah ay bon woni noon ɗum ɗo mana mana sikka noon joni noon hewtoya noon ñande dargal ka ñande joddi ñande yawmal qiyama ñande joddi maliki yawmi dini ñande moƴƴi yoɓete sikka Allah subhanahu wa taala yoɓoyte ɗon ko moƴƴi o ƴetta e moƴƴere o yoɓe koko bonde golnoɗa la wata wonude ay wata wonde la yusulamuna ɓe toñetake e mo kala ñande dargal ko golli kon ko ɗum yoɓoyte kanko Allah subhanahu wa taala wi qulillahumma Allah malikil mulku woni jollamo Allah subhanahu wa taala ni wonamo jawdi e ɓiɗɗo e sonnajo ɗiɗo ɗiɗi ko fitina ko ɗiɗo noon wona e mayanede ka aduna ɗon ƴawa jola mayde nden fof ko fi ɗum ɗo o goo mi heɓa e jawdi walla ɓen mi heɓa e sonnajo labaɗo walla mi laama ay ko ɗiɗo ɗiɗi innama amwalakum laamu ko fitina
si tawi woni a gollirali laamu ngun no Allah subhanahu wa ta'ala wi'iri non ay si a laamike ko ya'a nunɗu ay ko ya'a nunɗu ɓe laamiɗaɓe ɓe wona e jam e kisiye hara hay goto hula e laamu ma ngun kadi ɓurɗo towude e doole si tooñi jasude e doole si ɓe hewti ka laamu makko kam ko ɗum woni nunɗal ko an woni lanɗo on he laami hara ƴettali ƴawle leydi ndi tina waɗa ko fa ɗum ɗon fof jeeka e nunɗal laamgu lanɗo on si ƴeewi to susata wantude hon ndu inna hannde komin ɓurɓe putingel e wayta ɓe wona ɓen lamɓe ɓurɓe dundarankeɓe ñande dargal Allah subhanahu wa ta'ala ɓantu ndu inna ko boni lanɗo hannde hay goto susata ɓantude inna min mi laamino mangon kon ala no laamiɗa ko sina ɗum joni noon hannde ko wona sa en pirede fillam ɓay on tigi no sandi si laamike si Allah walla no jaaɓi hannde kadi ko faala kon ko ɗum waɗata Allah wallon tigi noon har ko yon tigi moƴƴilla ara laamu ngu ngo moƴƴinango ara yo mali ay ko wona noon kadi si a janggi Allah hokkima gandal ko wolɗe nanen kon Allah walla fewira gandal ma ngal si ɗum woopi haray ko musiba ay si Allah hokkima ɓiɓɓe Allah hokkima rewɓe Allah walla ɓe feewa wona sabu ɓe feewa ay si ɓe feewali tawi ko sabu welsidare ma annene jonge babajo on haray marsali sabu somadani ni qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon dandum ɓe ngureji mon ɗin yiite ay si a rewi ɗo Allah ha honnunde sa waɗali feere no ɓe ngure nde rewira Allah maray marsali wona o nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala wi hay goto natata aljanna sina say mofte makko ɗen naati hay goto natta sina say kanko Muhammadu o naati aljanna ñande dargal sattoyay ha yeeyi ɓen letto ha ɓe doga ɓe ara ka baba adama ɓenna ko an woni baba banu adama ko an woni abul basari ko an ada tagede yawtoronoɗa men Allah tagore nden tan piyo yaw o ñaawa ɓe ara o susata ɓe ara ka annabi Ibrahima ko an woni giɗo Allah on yawtoroɗa Allah yo ñaaw men ara o susata ɓenno fof mo kala adda ganto ay ha ɓe hewta ko Muhammadu tun suusi fewtude Allah subhanahu wa ta'ala toromo yo ñaawu tagore nden ay oɗo darike o noddi ɓe ngure makko nden fof o wi hey wakkile dey hakkude mon e Allah ñande janggo mi wawano ya on hay hunde dey ay neɗɗo kala hino du'a wonde wadde ɗon e ƴettude référence e Muhammadu ɓiɓɓe ma ɓen e ɓe ngure ma nden daro ƴetta responsabilité fiye ɓe rew Allah andinaɓe awa dosi tawani ɓe rewari Allah a wawanaɓe ay hunde yeeso Allah ay wa amur ahlaka bisalata wastabir alayha jamir ɓe nguma nga ɓe ngure ma nden dewal rewgol Allah muññoɗo kadi e hoore ɓe rewi Allah ay ande so tawani ɓiɓɓe ma ɓe weeli foti jiɗin fof l'école ko seeriɗo wa yaɓanaɓe ɓe jangga kala ko ɓe landi a adday kono fi diina a tiɗina ɗon hakkitande ma ala ha e hunde a sikki a walliɓe wallahi haray a wallaliɓe ay haray a wallaliɓe o noon o wi qulillahumma wi Allah malikil mulku kanko woni jollaamu tu'til mulku ay himo okka laamu man tasaaw on mo yiɗi okkude ay wa tunzi'ul mulka himo folla kadi on mo yiɗi follude ay min man tasaaw watu izzu kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo teddina himo waɗana teddungal man tasaaw on mo yiɗi teddinde ay watu zillu himo jaasina kadi ay man tasaaw on mo yiɗi biyadihi l khayri Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere nden fof koye junngo Allah woni ay bon hande Allah subhanahu wa ta'ala ne wawi ƴettude ɗo lammina ɗo goɗɗo mandana hoorema haramo jama o miyetano ko fesi ko ɗo laamato Allah subhanahu wa ta'ala lamminamo ay oddiri konon gundo Allah on hay goto anda o kanko alhaaliji ɗin fof biyadihi l khayri koye junngo makko alhaaliji ɗin fof woni inna no kanko Allah
ala kulli shay'in e dow kala hunde ay qadirum ko hattanɗo ko faala o ko ɗum waɗata fi o waɗi kadi goɗɗo landata ko mo Allah ko fi on num waɗanɗa ɗum ɗo ay tuuliju layla fin nahar ay himo ƴetta jamma on naada e nder ñalorma on ay wa tuuliju nahara fi layli himo ƴetta kadi ñalorma on naada e nder jamma on mana ko ɗum o fandiro himo sansidira jamma e ñalorma ko hombo wawi ɗum sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko lanɗo hombo laamiɗo ha heeɓiɗo doole wiyete ko kaari hen ko ɓen woni puissance dans le monde ɓen naga si joni hande kadi men sansindire mana ɓe o dalɗo o wayna daro ɗo ne ko sanga mi faala o niɓata sanga mi faala o wetata ko lanɗo hombo heeɓi ɗum ala hay lanɗo hay goto heɓali doole ha waɗi ɗum ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi hon o winni la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina ay o wi hey ko non onon yo ɓe gonɗinɓe wiɓe ko julɓe jatigi weldiɓɓe min dunil mu'minina ko woori julɓe gonɗinɓe ɗimmo moɗon ɓe ay mana honnum an julɗo wota yaw welda e kefeere julɓe no woodi ko welde julɓe no woodi ko naɓide ay ba o wiyonum mana ko num fanda ɗo ko wallu ko diina déjà sa dari ɗo joni a yiyaɗo woɓɓe goo hara ko julɓe haray ɓe sutani heferaɓe goo fi honum fi tampingol julɓe ɗimmo maɓɓe goo fi yoɓe liɓu diina kan harale ko julɓe ay mana harma yo julɗo e kefeere golludu fi affaire pijji aduna yankoji ɗi kono si tawi woni ko weldugol defandugol diina kan haray ɗon tigi tigi hana hiɗa wallito julɗo ɗa wallito kefeere e hoore julɗo ay ko jure ɓen aray hana jule ɓen hani wallidirde ay innamal mu'minuna ihwa fa aslihu bayna akhwaykum ko jule ɓen woni musidɓe moƴƴine siɗɗoyagal ngal hakkudeji moɗon ay Allah subhanahu wa ta'ala wiyoni woni man yafu ala zalika kala waɗɗo ɗum ay kala waɗɗo ɗum fa laysa min allahi min shay'in haray o kontaka Allah hay e hunde mana si tawni an a julɗo kono ko hefera ɓen woni ko weldima ko ange ɓen maridi affaire haajuma ala e walitagol jule ɓen hay e hunde haajuma ala sotanegol jule ɓen Allah subhanahu wa ta'ala inni haray an a jeyaka hay haray alaka a kontaka Allah hay e hunde ay Allah subhanahu wa ta'ala wi mana honnum illa an tattaqu minhum tuqata ay sina hara hulon kulol ay immorde maɓɓe mana sa immi keɗo joni a yahi e leydi heferaɓe andanɗa hoorema hara diina golletake ɗon fes mana diina kan dominaton diina ma kam maraton doole hay e hunde ɗon haray a mara feere ko ma ɓoytira ɓaawo maɓɓe fi honnum e ha heɓa ko faalaɗa kom ha heɓa ko faalaɗa kom ay kono amma si tawi wona empêchement hay hunde marɗa haray dago taw ko wallitoɗa hefera ɓen e hoore julɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi honnum wayni wa yuhazzirukumullahu nafsa kanko Allah subhanahu wa ta'ala imo hulɓinira on hoore makko imo hulɓinira on hoore makko rente e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa ilayhil masiru sabu kaka kanko makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ruttorde ay ñande goo ko jokkuɗa ɗo weeli foti wo jokkuɗa ɗo belare wonki wo ñande goo neɗɗo o haɓɓete ha yora keng o natte o jonite joomi makko ay wa kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yuhyikum summa ilayhi turja'una ay ko no wawa ton yidirde Allah subhanahu wa ta'ala Allah addino on ɗo hari on ala are ala fesi Allah adduma ɓawo nde o adduma aduna ɗo kadi o warete o natte kadi ka makko kono no wawir ton yeddude Allah subhanahu wa ta'ala in ɓul wiw mana in tukhfu si on suuɗi ay si on suuɗi ma fi sudiri kum konko woni ka wonkiji moɗon aw tubduhu ma on feññini ya alamu hullahu kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo andi ɗum ay ko suuɗuɗa ka wonki ma kan Allah walle haraka ko moƴƴi suuɗuɗa ton
kala ko suuɗoɗa ka wonki mala ko feññina kanko Allah subhanahu wa taala himo andi ayi ayi wa ya'lamu himo andi ma fi samawati ayi dendangal ko woni ko asamawuji ayi ayi wa ma fil ardi e kala ko woni ko leydi kon fof kanko Allah subhanahu wa taala himo andi asamawji ɗin jeɗɗinon ko woni e majji kon fof kanko Allah subhanahu wa taala himo andi ko woni e leyɗele ɗen jeɗɗi kon kanko Allah subhanahu wa taala himo andi wallahu kanko Allah ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirun ko o hattanɗo ayi hay e hu wongata woɗano o yinno kanko Allah subhanahu wa taala ñande tawoy yawma tajidu ñande tawoy kullu nafsin wonki wo wonki ma amilati konko ki golli min khayrin immorde moƴƴere muhu dara tawa hino présente e yeeso makko ɗon ka dargal si yama pansan dargal immi to yama darama neɗɗo on kala ko golluno ko moƴƴere o tawa hino présente e yeeso makko ɗon bone muhu dara o tawa hino présente hino yeeso makko ɗon ayi tawaddu on say neɗɗo noon o daro o yelo o wiye law anna bayna wa baynahu amadan ba'idan so tawayi golle makko ɗen ko golle bonɗe pansan dargal tun aro présente o hayno makko ɗen yeeso makko o tawa pelete ɗeɗo na golle moƴƴe ni tawaddu o yelo wiye law anna baynahu wa baynaha amadan ba'idan o wiye Allah woɗɗindiranange ɗe golle am bonɗe wona woɗɗindirɗa hakkude funnange e hirnange harale noon wawata wonude aɗa wawata wonude ay ɗamaka ay kafasika al yawma janngu ɗon talkuru golle ma ndu yonet hande yonete ɗon hoorema ñande laakara sa nani mi jannga nde ñande mo kala janngoya ɓay golle ma ɗen hiɗa andi ko gollunoɗa kon ko aduna ɗon a fiyana goɗɗo wonama tindinde ya gollu hay goto ala tindinde ko ne wadde ko woni moƴƴi woni boni komo kala woni ƴettude plaisir mum ya waɗana hoore mum hiɗa andi ñande janngo noon ɗen golle ma ɗon présenté to yeeso hoorema janggana hoorema kadi o wiya e janngu si a salike janngude ko nde ñande Allah subhanahu wa taala ala yawma naktimu ala afwahin wa tasadu arjulihim bima kanu yaksibuna ɗum ko haqqan neɗɗo waddane talkuru golle makke ndu ɓe wiya janngu golle ma ɗen hino ɗo ko gollunoɗa kon janngan ɗon hoorema ayi so salike janngude hunduko kon ferme ha wawa tinde tere makko ɗen wowline ɗum la sakka jongon wola ko waɗuno reedu ndu wola ko ñamuno koyɗe ɗen wola ko yawno noppi ɗin wola ko heɗino fop tere ɗen seedite hoore on tigi ha timma ha neɗɗon o ŋalɗa ayi o ŋalɗa o inna ene juuɗe ene koyɗe ene hunduko ene noppi ene reedu ene on feeti ko feetno seedi tanta ɗon e hoore am ɓene tere ɗen ɗe lando ɓene ene ka wonno ɗen aduna hay seeɗa yaade yeddugol Allah men wowlayno goɗɗum ananana meɗen wowla o wi ala tere ɗen ina an taga kulla sayin menen kadi wona menen wowlini men hande wowlinɗo kala hunde wowlingol jungo wowlingol koyngal wowlingol teral ko an neɗɗo on jiiɓi ɗum Allah subhanahu wa taala kanko ɗum mapinama tere ɗen seedi tawi hoore on tigi ayi par ce que neɗɗo so tawa e nde ñande golle makko ne golle bonɗe ota o wawa onimata ko obligata ko guirita golle hoore makko ay kono tere ɗen ɗe guirito e hoore on tigi nde tawde nde ñande yawmal qiyamati tooñe ala ay tooñe ala yawma tajidu ay ñande tawoy kullu nafsin kala wonki ma amilati konko hi golli min khayri moƴƴere muhu darake tawa hino présenti wa ma amilati min suu'in kala ko bolli kadi e bone ki tawa hino présenti o yelo yo Allah woɗɗodira moy ɗum hakkude funnange e hirnange ne woɗɗodiri noon hara le wata wonude hara wata wonude iɗen andi neɗɗo on déjà taw ko yiyaton ɓe malaika ɓe jokkuɓe no winda bonɗi e moƴƴi on andi si ɓe windi ha ɓe gayni si ɓe ƴentini golleji ɗi ɓe hawtuni e dossier ji ɗin ko Allah subhanahu wa taala ɗe winde ɗi signé ayi joni noon
andi Allah subhanahu wa ta'ala ina humpiti fi on tigi ay joni exemple lo joni goddo uditido joni entreprise mo andi nombre gollobe ton ben ko 200 personnes himo ƴetti windowo bon ñande dawda wobe pointete kaari dawi ngal nyallal do ñande dawda wo pointete ngal do nyallal o dawi si lewru maayi ko din dossier ji din woni nabudo présenter a yeso chef de entreprise o ndara kaari golluno nyallal kaari golluno nyallal kaari dawno nyallal kaari be ndara don be jabe ko golluda ko ay andi kanko chef de entreprise o himo ka bureau makko to o wala dewde ka sanci yegoy kono ko nyalla golede ka sanci ko fo dossier ji din hino tawoyde mo himo andi dawde mo dawale ay bon jonon kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo humpiti fi dossier ji madi parce que mo itti malehe ko renuma nyande be nyande se be bindi ko golluda nyalla ngal ko dossier ji din hino tawoyde mo arrestire do himo humpiti fi ma nyande non on tigi ƴettita nyande la jalon tigi hobi o surra ko din dossier ji din wona e dajalede munkare wanne kirsi be ari be arda en din dossier jon tigi don si be nyaawi yon tigi ha be gayni woni ko mojjanado woni wona mojjanado hande kadi ko dum don wona habbede wade talkuru hume ka dande on tigi kanko e din dossier ji golle makko den immindinoyde nyande jango ko dum do non fontanete on tigi nyande jango e dalga be na yon tigi jango ay itay non Allah walli on tigi ko mojja alhamdulillah rabbil alamin siko arsu mudum on tigi toroyo Allah subhanahu wa ta'ala wodindirange de golliyan do Allah wodindirange de har non wata wonude ay neddo yaaya nyande lakara neddo satta ha o wiya o wi hara Allah wattane lan do mbuldi hara Allah wattane lan leydi parce que o ndari o yi golle makko den o tay golle makko de wona golle nafayde pel de do ko yitti jahannama woni moy nabude o toro Allah ina hara Allah wattane lan leydi ay ma wiya yo Allah nattu mo aduna o golla golle o golla ko Allah subhanahu wa ta'ala yambirnamo ko ngara wata wonude dun non kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi himo hulbinira on hoore makko ay oy nonum wa yuhazzirkumullahu nafsa wallahu raufun bil ibadi Allah subhanahu wa ta'ala hulbinira on hoore modon Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmetedo jaa e makko ben ko hilnotodo be ay sa sikki Allah subhanahu wa ta'ala no wedditi fi meden Allah subhanahu wa ta'ala kanko wedditaaki fi meden himo contrôler himo andi ko wonuden e nyallude mo andi ko honnu wonden e nyallude mudun himo andi ko honnu wonuden e walude mudun kanko Allah subhanahu wa ta'ala hay huuna majjanamo ay qul wiu in kuntum an o do banu adam si tawani o laatika to hibbuna Allah don yidi Allah fattabi'uni yaray jokkelan hombo min hombo Muhammad sallallahu alaihi wasallam si don yidi Allah jokke nelado ay sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala ko on don neli ko on don wi jokke ko yamirore Allah subhanahu woni ko wa yaghfir lakum Allah hafarana on junubakun bakkatuji modon din wallahu no kanko Allah khafurun ko hafaro bakkatu rahimun ko yurmetedo ay si en jokki kanko Allah subhanahu wa ta'ala en mana en tuubi e ruttike makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala mana o yafanto en bakkatuji meden din la sakka bil mawti si en jokki nelaatun exemple wono nelado makiri non si a juuli e nelado si a juuli e nelado mana laabi sappo si a juuli e nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam nde wotere ay nelado on juula e ma laabi sappo ay ko hunde nde andanda hoore maada hunde wondude important juurgo e laado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndare hay du'aaji meden dimbe ni neddo si tawani himo du'aade no jiya ko du'a adorde juulugol ene laado Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi kama sallaita ala Ibrahim Allahumma salli ala Muhammadin lummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ay bon kadi do adora juulugol ene laado non toroda ko falada kon ko buri hewde kon sa adori juulugol ene laado torki ko falada kon Allah jaabinay
nelaɗo manki si a juuli e hoore maɓɓe sa juuli e maɓɓe nde wotere Allah juula e ma laabi sappo mana ko ɗum hana ɗo no juulugol ngol ko du anagol mo ay ko du anagol mo ko ɗum woni juulugol e nelaɗo du anagol mo ay sikkula noon si nelaɗo du anike ma haray marsali wallahi haray marsi ay ɗum noon o wi si tawi woni hiɗon yiiɗi Allah haray jokke nelaɗo si on jokki nelaɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗa yom o yaafano on bakkatuji moɗon ɗi kanko Allah ko haforo bakkatu ko yurmeteɗo ay kol wiw ay ati ullaha ay ati ul wiw ati ulla ɗofte Allah war rasula ene laaɗo on ay ko ɗum sa yoɓɓe gonnoyna bon ay ɗo ɓe go ɓennawo kamɓe wo sunna ɗum wona forcé no waɗi sunnaji ɗanɗaɗama ko obligatoire de no waɗi sunnaji tentinere ko obligatoire ay ko mana ko sunna e farilla ma ɗiɗi ɗi yaada no wawi pillise e moyen alqur'an e sunna ko ma ɗiɗi ɗi yaada ko obligatoire ma jokken sunnaji ɗi nelaɗo addi ɗi ay gilwi ati ulla ɗofti Allah war rasula ɗofte ɗo nelaɗo on ay fa in tawallaw si on hucciti on salike ɗum fa inna allaha haray andeno kanko Allah dey la yuhibbul kafirina o malnata yimɓe yeddoɓe yimɓe saliɓe Allah sali nelaɗo Allah ɓen Allah subhanahu wa ta'ala malnoytaɓe dey o malnoytaɓe kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi on o wi inna allaha no Allah astafa adama Allah subhanahu wa ta'ala subike baba meɗen adama ay wa nuhan Allah subhanahu wa ta'ala subike kadi annabi nuhu wa ala ibrahima Allah subhanahu wa ta'ala kadi subike ɓe ngori annabi ibrahima nden ay mana wa ala imrana e yimɓe ɓe ngori imrana nden alal alamina e dow tagore nde Allah subhanahu wa ta'ala subike ɓeɗo hokki ɓeɗo porgal wana baba adama kanko woni abul basar porto ɓale al yahuda an nasara kala ko wiya ɓandu banu adama haray ko baba meɗen adama woni baba on tigi koyen ɓi adama en fof meɗen ko ɗum waɗi en fof meɗen ɓiɓɓe adama ɓen fof ko hunde waɗata ko nana gontike baba goto Allah subhanahu wa ta'ala ni watta en hasidir on fof moɗon kon ɓi baba adama inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa jaalnakum al qabaila lita'arafu ɓeɗo ko ɗum ɗo ɓeɗo ko ɗum ɗo en fof meɗen koye hunde wotere Allah subhanahu wa ta'ala waɗi so waɗi en leƴƴi o waɗi en partiji ko ha tum wawi en andidirde kono wiye en fof meɗen koyen hunde wotere innama akramakum indallahi atqakum ko ɓuri marde valeur ka Allah ko ɓuri marde martaba ka Allah ko ɓurɗo marde kulol Allah wo kanko Allah subhanahu wa ta'ala alijanna makko na e leñol natiroyte ton wona leñol natiroyte ton dey ay ko ɓurɗo hulde kulol Allah wo ay ko ɗum kulol Allah natiroyte alijanna en fof meɗen ko en ɓi baba adama hay goto ɓuura goto ay o wi o suɓike ɓeɗo wona baba adama ɗe gandi o suɓike mo waɗugol mo tawatata kala heɓaɗo ɗo karleɗo ɗo ko ɓi baba adama wona nuhu awwalu rusulu annabi nuhu kanko ada nelede ay kanko ada nelede nuhu alayhi salam annabi ibrahima ɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala suɓike mo jarriboremo piiji hewɗi ha Allah subhanahu wa ta'ala ni huwa allazi waffa annabi ibrahima on hunnuɗo ahadi ay ko ɗum waɗi ahadi koko hunnete goɗɗo so ƴetti ahadi ko ɗum woni julɗo haqqan neɗɗo mo hunnata ahadi nelaɗo maki on jeeyaka yamen innal ahada kana ma fuula ahadi ko hunnete ɗum eyyi kanko annabi ibrahima kala ko ƴettani Allah garanti o hunna hay Allah subhanahu wa ta'ala inni ittakhazu khalila annabi ibrahima woni jaatiji am eyyi e ɓe nguure imrana hiɗen andi annabi imrana hiɗen andi ko on okkuno annabi Musa ɓeyngu andi ko on okkuno annabi Musa ɓeyngu e ɓawde annabi Musa gollandemo duuɓi 7 walla duuɓi 10 eyyi fiyo kono ɓeyngu
tawi fewde on sayi ko yarnugol dammi wonno golle maɓɓe yarnugol dammi eɗen anndi annabi Moussa kaɓe wonno ɗon saati goo e Égypte siɗɗo makko goo e goɗɗo goo nangodirno piiro o ari wallugol mi siɗɗo makko on o banti oya tun on maayi ay on sayi annabi Moussa o woni ka nder saare ton e ɗum annagol waɗugol ɗuma mana suudagol ɗon ante mo waɗi bone ɓe tefoyɗon noon haa ɓe anndi ko annabi Moussa wari mo woni ɗaɓɓutugo mo non e saare nden goɗɗo go ari yeti mo ni he Moussa ɓe ɗaɓɓutudema sa dogali ɓe nangete dey ko on sayi o dogi o yalti ko ɗon o doguno ha o yahata ko yahata wala balɗe 3 tawi wala heɓude ko o ñaama ha o tori Allah ka o torino ɗon rabbi inni limma anzaltullahi min khairin faqirum o wi e Allah hande kala ko cippinɗa ya moƴƴerare miɗo haton jini on sayi noon o yahi ko tawoyno rewɓe ɓen hino jarna ɗon tawi fetere ɗon jande ko ɗon ɓe yarnayno dami maɓɓe ɗin si ɓe ari koɓe puusu fetere nden ko kamɓe saare nden fof ɓe ara ɓe puusa fetere nden fiyo dañi maɓɓe ɗin yarde so ɓe gayni ɓe watta tawi rewɓe gono toon jiwɓe gono toon jiwɓe ɗiɗo adenge miññam mum ɓe mari dammi tawi ko Imrana mawɗo on o nawji o mara doole ko jiwɓe makko ɓe garata yarna dammi ɗin anna ɓe a yarni ha ɓe gayni ɓe ari ɓe watti hayre nden annabi Moussa ari o tawi kanko e jiwɓe ɓen hiɓe gertude e puusugol hayre nden fiyo ɓe yarnu dammi ɗin o ari o puusani ɓe hayre nden ɓe yarni dammi ɗin tawi himo seppiya himo weela bon say jiɓɓe ɓe ɓe yarni ha ɓe gayni ɓe immi ɓe tawi ba maɓɓe ko saare ɓe ni a baba suka goto walli men yarnugo on ko neɗɗo marɗo doole nam meɗen tan ini sa addima kama ɗo ko neɗɗo marɗo doole o wali totoma on say ba maɓɓe ɓe ni yahe addanollammo ɓay ɓe ari ka annabi Moussa wonɗon ɓe tawi mo ɗon tawi himo weela ha alhamdulillahi rabbil alamina himo tampi ɓe ari ɓeyni baba amen no dima fiyo yoɓe joddi ko yarnanɗa amen kon ɓay o fokkiti ɓay jiwɓe ɓen hikkike yeeso annabi Moussa wini o woy o wini acce ko min hikkoto yeeso fi honnum tawi o faala ko jiwɓe ɓen hikko yeeso makko ha o yiya no ɓe yarata noon atiramo ay o hikki yeeso kanko jiɓɓe ginnam ko ɗo reten ha ɓe hewti ka Imrana o inniya jewo makko inni baba o inni o ko neɗɗo moƴƴuɗo ni ko neɗɗo fewuɗo baba makko inni ko honno andirɗa o ko neɗɗo fewuɗo o wi ɓa men fokkiti o jaɓali men hikko yeeso makko ay mais siɗa yadde ɗo joni e jiwo a suka cellen bellen joni no hikki yeeso ma hiɗa yaade ɗa dardeno yarde noon si a tippi hiɗande tere makko ɗon fof hiɗa reeni a Allah subhanahu wa taala inni hakkude gorko e debbo no wawa hakkude courant e ndiyam si ɓarodiri tum masay ay mais si tawni debbo no ɓawa ma an hiɗa yeeso a andi haray bon programme makko watama atirude on say jiwo ngallira noon o ni tigi tigi kamen fokkutuno e lawol ngol o jaɓali men wona yeeso ay on say annabi Imrana daari tawi annabi Moussa ko neɗɗo fewuɗo o wii ma ana joni miɗo faala ya gollanam ay fiye mi okke ɓe jiiɓe an ɗo ɗiɗo goɗɗo e maɓɓe ay e nder duuɓi jerati si a timmini sappo on haalay ferore jokkama on say annabi Moussa woni ɗon e nder duuɓi jeetati hino gollude e on say o okka sonnajo ha o heɓi zuriya o arti ay on say o arti si Allah subhanahu wa taala okkoymo polgal e hoore Firawna non holli ɗo honnum e jaga yanganagol Isra e muɗum ko hunde ɗaɓɓande ko hunde ɗaɓɓande goɗɗo si tawi woni a heeɓi feere yanganagol Isra e muɗum ko hunde ɗaɓɓande woniri noon woɓɓe goo si tawi woni joni ɓe yahi ɗo meeru ha ɓe okkama hande kadi ɓe jombi sonnaji on ari hande kadi haccitande maɓɓe ala e gollal Isra maɓɓe haccitande maɓɓe ala teddingol Isra maɓɓe ala neɗɗo kon tigi heɓi feere teddingol Isra mum wo hara hino moƴƴi ayi ɗum noon e kanko annabi Moussa mana Allah subhanahu wa taala e suɓike mo ɓurnimo ɓengori annabi Ibrahima nden
e ɓe ngure immurana den zuriyatan ba'duha min ba'di ɓeɗo e fof maɓɓe koye ɓe ngure wotere ay Allah subhanahu wa ta'ala ɓurni ɓe hoore tagore nden walla wono kanko Allah sami'un ko nanowo alimun ko anduɗo ay isi qalat imra'atu imrana tumande ɓeygu mana tumande sonnajo imrana on wi'uno rabbi innino min nazartu laka mana mi fodima ma fi batini konko woni ka reedu an ɗo muharraran ɗum ko rinɗu ɗum mana ko jaɓu ɗum diina fata qabbal minni jaɓanam inna kono Allah sami uddu'a ko ananowo du'a ay mana pati nene meɗen maryama nene annabi isa kon wonno sonnajo imrana mana imrana ko mama soro nene meɗen maryama nene annabi isa nde o tegino ɓiɗɗo makko ngani reedu o wi'ino joomi an ko woni ka reedu an ɗo mi fodima ɗum ko rinɗan ɗumma ko ɗum waɗi maka e ɓe nawo sonnajo siya koko faalaɗa o ko ɗum jibinanta modima siɗa faala ko président jibinanta modima wono président siɗa faala ko neɗɗo teddinaɗo hara kala ko wowli ittowo ɗum ala ay siɗa faala ko karamakojo jibinanta modima siɗa faala kadi ko bandi jibinanta modima hara kala ko yaari ko beppinte ɗum bimbe kikire jammañi dorma ay daroto ɗum e hoore laayi wujja ay par ce que oɗo sonnajo imrana dow ƴettuno décision o wi ko jibinanta ɗo modima kon ko neɗɗo reway ɗum Allah ko neɗɗo rinɗu ɗum o fonni o fodi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ay ko ɗo sala subhanahu wa ta'ala inni la udiu ajra al muhsinina Allah bonnata golle ay Allah bonnata golle ko min giɗa o innamal a'malu binniya wa innama li kulli imrin ma nawa ay an sonnajo on si a ɗoftike tun a huuli Allah subhanahu wa ta'ala a ɗoftike wallahi a torki Allah okkore jurriya moƴƴo wallahi Allah subhanahu wa ta'ala okkorte jurriyaji moƴƴi ay o inni isi qalat imra'atu imrana tumade sonnaji imrana wino rabbi joomi an innino min nazartu laka ay mi foddima ma fi batani konko woni ka reedu an ɗo muharraran ko rinɗu ɗum ko jaɓu ɗum dewal fata qabbal minni jaɓanan innaka noon anta samiu kan woni no wala limu anduɗo kana on andano woodi no e sonnaɓe sahabaɓe goo ɓe jibina boobo ɓe tego ha ɓeyne ɓe jibina boobo hara boobon ko hunjiɗo qur'ana ɗum waɗi e sahabaɓe goo ko honnum waɗno ɗum par ce que ila nene maɓɓe jibini tegiɓe karede maɓɓe golle nene maɓɓe ko janngolal qur'ana ay ko janngolal qur'ana ay kana on anda si tawi woni sonnajo si o ka tawi woni ka wonɗa sowide ɗon an e modima ko wikku wak ñande be ñande ko hoyreji ƴaneɗa hoore ma ɗi julɗo yalaki ko ɗum tum wokku wak ha ɓiɗɗo jibinama ko ɗum o santirta ko ɗum o santirta ko ɗum waɗi ɓiɓɓe goo jibinte ɗo rewete ɓen mi rewi mi waɗi ɗum ɗo ko guere ko ɗum hara ko nene makko ɗaɓɓannoma ka reedu makko ay ma si tawi woni elnema ka nene makko sowimo ko heɗagol piiji harmuɗi piiji harmuɗi ko ɗum woni makko woni heɗade ko ɗum o santirta ay ko ɗum on tigi santirta ay ko ɗum waɗi neɗɗo on si o tegi si o woni sowide ko faala o ko ɗum o jibinta ay ko faala o ko ɗum o jibinta wodno ɓiɓɓe sonnaɓe sahabaɓe goo ɓe jibina hara bobon ko hunjiɗo qur'ana ay woɓɓe gonɗo no ni duuɓi ɗiɗi duuɓi tati hara ɓe gayni hunjade qur'ana par ce que ko ɗum ɓe tawrinene maɓɓe ay o woni fata qabbal minni jaɓanan innaka noon Allah anta samiu kan woni nanowo al alimu anduɗo falamma wadat tumande o jibinno qalat o inni rabbi joomi an innino min wadatu ha unsa mi jibini kono ko sonnajo andi ɓay o fodi Allah o wi ko tegiɗo ko faala ko neɗɗo rinɗu ɗum rewowo Allah o jibini kono tawi ko sonnajo joni noon himo andi sonnajo diina mum koko ɗuyti eyyi sonnaɓe ɓen diina maɓɓe koko ɗuyti eyyi joni sonnajo wonata imamu eyyi sonnajo ara e saji goo hara o juulata eyyi
o inni ko gorko mi falano kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala ini ene walaysa zakari kal unsa sonnajo laatata ko wona gorko no waddi ɗo hannde sonnaɓe ɓuyi wallahi darande maɓɓe nden worɓe go hewretaɓe haka kol ɓulle sonnaɓe ɓuyi no wodi ɗo hannde darande maɓɓe nden gorko hewretaɓe haka kol ɓulle wallahi ɓen gorko fof si ala ko ɓuuri ɓe so ko sonna ko ɗum waɗi ɓenna booba ko jibbina woni gorko woni debbo yo Allah wurno tum waɗa barke yo no wodire woɓɓe ko worɓe maɓɓe ɓe woni itti ɓe tampere harade worɓe ɓen hino toon hara worɓe ɓen hino jibina no toon ha suudoyi kono wala ko worɓe ɓen woni ɓe ittude tampere ayi voilà Allah subhanahu wa ta'ala inni wa innina min sammaytuha maryama mi wi'imo maryama mana maryama ko num fanda e maryama ko kurkantoɗo Allah kurkadu Allah ko ɗum woni ko fanda jaɓuɗo dewal ko ɗum woni firo maryama yo teddungal mon onon sonnaɓe makketeɓe maryama ko ɗum woni firo maryama ko neɗɗo kurkantoɗo Allah jaɓuɗo diina Allah kan ko ɗum firti maryama o inni innina min sammaytuha maryama wa innina min uzuha wa zuriyataha min asheytani rajim mi mawlike mo immorde cheytane wo'intinaɗo yurmede Allah ayi boboɓe gadi si ɓe jibinama ko ɗum waɗi neneɓe janggol neneɓen c'est très important nenejo so tawi ni o janggali hara ne waɗi compliqué adda compliqué ɓe gure nden par ce que piiji goo a tawi babajom mara tan boboɓen haray ko maɓe mawlogol ɓe immorde e seytane ɗum ko ruulu nene jonno ayi moccugol ɓe bimɓe kikiɗe mawloɓe immorde seytane ayi ma déjà an nene jon si tawi woni wona ko wonɗa sowiide ɗon si tawi ni a rentaki e seytane haray ɓiɗɗo no rentora arano ɓiɗɗo no daɗira e muɗum marsata ayi wa innina min uzuha bika miɗo mawlomo wa zuriyata zuriya makko mina cheytani rajim immorde seytane woɗintinaɗo yurmede Allah fataqabbalaha jaɓanimo rabbuha joomi makko bi qabulin hasanin jamande moƴƴere wa an bataha o nayimo nabatan neji hasana moƴƴere wa kaffalaha nayimo zakariya annabi zakariya kullama dakhala alayha zakariya tumande kala annabi zakariya naati almihrab ka nene maryama ne eteno ɗon wajada indaha risiga o toya toon arsike mana dinɗe leɗɗe qala ya maryamu o wiya maryama anna laki haza ɗum ɗo ko honto iwi ay mana maryama ko paykum wona kum ene e dow mara feere addangol hoore makko hay fuy wonɗo moye newde on si ari ka woni toon teɓa toon piiji ñameteji o landomo ko onne ko honto ɗum ɗo iwi qalat huwa min indillah o wiya hey ɗum ɗo ko immorde ko Allah woni ko ɗum iwri inna allah no kanko Allah yarzugu mo arsika man yashaw o mo yiɗi arsikude be hayri hisabin ko alda e kontugol kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko si mo arsikude ala enugol mi konti mi okkima hunde kaaya o nokkay tun o jonna kanko mari enen tigiri wiɗen wotoro marɗo okkore nam musidɓe julɓe e haray leere mon en yoni den hoddori ɗo wona 10 minutes e ɗon wawi wadde 78 116 82 38 78 116 82 38 naton ka Jama TV si ɗon faala landade si tawini koko men faami fi muɗum men humpita on si men faama kadi e maren ɗon ha ɓaɗuɗen karma ko e meɗen ɓen wonano wirɗen noon haray ɗen andi na wondema haray alluwal ngal ko towgal ha ɓurti ko hotun en ɓeydodira ko yoyti tun e dina kan seeɗa no nelaɗo makire noon ballihu minni walaw bi aya yottira nelan hay tawni ko aya goto fa zakkir andintin fa inna zikra tanfaul muminina koko wonde nga yewalde ɗo ko fof meɗen koko anduɗen en andintinay tun woni ko waɗi eɗon andi ko ɗum wanno ha hay sayi fewdo annabaɓen aray noon si annabajo ko nelanoma woni ha o feƴƴini si annabajo arale kadi ko wajo yiɓe yahay ha ɓe yejjita ay ko ɗum waɗi si annabajo ari no yahi ha o feƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala nela annabajo go kadi ko wajo tagorde ni fiyo fiyoɓe andintine ko ɓe anduno ay fa zakkir wajo
fa inna zikira waadi ngun tan fa ol mu'minina nafay gonniɓe ɓe anditina ko ɓe anduno ko ɗum waɗi sara sino andintinede na fiyara ko koyen anda ko na yewtorde ko fof koko anduɗen kono si tawni ala ke anditinede jama on welsidoto jama on haray welsidoto ko ɗum waɗi sara siɗen andintinde ɗum wawi nadde ka Jamma TV haɗon 78 116 82 38 kanko Allah subhanahu wa taala wi huna laka ay daka huna ay hunalika da'a zakariyahu rabbahu annabi zakariyahu ko ɗon noddimo joomi makko qala wi rabbi joomi habuli okka milla dunka e morde kama zurriyatan zurriya tayyibatan laaɓuɗo ay innaka noon Allah sami'u du'a ka nanowo du'a ay c'est très important toragol du'a eɗen andi déjà taw neɗɗo premier position ɓe inni si tawi woni a jombi sonnajo ñande o watta e jungo modi makko mana ñande famille on fof wattimo e jungo ma ɓe ñande hino ɓengu ma men wattimo e jungo ma yaade ne waɗi du'a ko on tigi hani waɗude ne waɗi du'a ko on tigi hani waɗude ɗon bala kanko e ɓengu makko ɓe naata e suudu kanko e ɓengu makko si ɓe naati e suudu kadi ine waɗi du'a mo hani waɗude ɗum ɗon fof ko fi hon ɗum fiyo Allah okkuɓe zurriyaji moƴƴi sabu no important dewgal ngal ko ɗum ɗon ko heɓugol zurriya moƴƴo ay par ce que ko ɓuuri hewde kon si Allah si a heeɓi si on tigi jarre bo yama zurriya bonɗo koye ɓe woni sabu nene mon e bammon ha nato a yiite illa so wona ɗum haray an e ɓuttu aduna on waynodiri i tawni an ñande fini yeyto ko faabe ka kaari ñande fini yeyto ko faabe ka kaari hara ɗum ɗon fof ko sabu ɓiɓɓe maɓe ahi haray aray an e ɓuttu aray an e ɓuttu on lanni si tawni a mara janka ɓe guure ma comme no oustas tawibo makir tan wo si tawni neɗɗo o heɓani deƴere ka nder suudu makko haray an e ɓuttu aduna on lanni yo Allah lan ɗon walli ara heɓo ya ɓutton ka lakara kono si tawni a heɓani deƴere ɓe guure amara jang salam ka ɓe guure ma ara yangi ɓuttu aduna on gayni ayi no waɗi du'aji ɗon tigi hani waɗude ɗon fi on tigi heɓu zurriya moƴƴi siga ko annabi Zakariya o tordinoɗo kon ayi o wi mana rabbi joomi an habli okka milla dunka e morde kama zurriyatan zurriya tayyibatan laaɓuɗo innaka no an sami'u du'a ka nanowo du'a fa nadahul malaikatu malaika ɓen ɓe noddimo wa huwa tawi kanko qa'imum himo dari ay yusalli himo juulide fil mihrab ey ka gangunal ɓe wi inna allah no allah yubashiruka mo weltinire bi yahya annabi yahya musaddiqan ko gonguɗo bi kalimatin konngol min allah immorde ka allah ko gonginɗo konngol immorde ka allah kanko annabi yahya wa sayidan ko o kohojo ay ha suran wa nabiyan ko annabajo min as-salihina ko jaaɗo e moƴƴuɓe kati no andi kanko annabi yaya kanko kadi ko nelanoɗo e bani israel en tawi ko paykum kanko hay o jombano ko annabi ko bani israel en woni ko sahim binimo ay bani israel en woni ko sahim binimo kanko annabi yahya ko suka kono balɗe makko ɗen juutano bani israel en ɓe sahim binimo ay kala wi rabbi joomi an anna yakunu li kono latorantanmi holamun paykum ɓiɗɗo ay wagadi bala haynele habare mi nawji mi ɓanni duuɓi wulure walla mi heeɓi duuɓi wulure goɗɗum kono mi heɓirta ɓiɗɗo hande kadi ay wammurati aqirum sonna jangon kadi nawyi ay kala wi ka zalika ko wonani ka zalika allah ko wonani allah on yafalu o waɗirta ma yasaw kon ko yiɗi hay sa heeɓi duuɓi wulure si kanko allah subhanahu wa taala o hoddima ɓiɗɗo la sakka bil mawte a heɓay ay kala wi rabbi joomi an isal waɗanan ayata mande o wi kala wi ayatuka mande wonde ma heɓay ɓiɗɗo allah to kallima nasa ko nde a yewdita ko nde a yewdirata e yimɓeɓe
salasatu ayyamin balɗe tati ayi on andi ko ɗum waɗi piiji gono toon exemple waɗugol sadaka ittugol sadaka anniyo ɗo joni sadaka moƴƴo harawna noon sadaka ko andanɗa hoore maɗa e hoore ma sa jonnama a jaɓata jawdi ndi andanɗa hoore ma e hoore maɗa haton jina hande kadi itta ɗum sadaka ɓattora Allah la ay ko sadaka laaɓuɗo mo andanɗa hoore maɗa an tigirataɗa haton jine e muɗum itta ɗum inna Allah mi torotima o sadaka ɗo okki ɗum ɗo miskinaɓe Allah ɓen Allah okkam ɓiɗɗo ma Allah waɗanan ɗum ɗo waɗanan ɗum ɗo ko hunde moƴƴude ko heewi ko Allah subhanahu wa taala hino jaabina ay ma immagol jemma juula toro Allah ko heewi ko Allah hino jaabina ma horugol woni ko ñallal woni ko balɗe ɗiɗi woni ko balɗe tati ɗum ɗo fof Allah subhanahu wa taala hino jaabina toro ko faala kom ay oyni mande a heɓa ɓiɗɗo ko balɗe tati haray ɗum ɗon ko mana ko ɗum ɗon ara yewdata e goɗɗo ñallal ngal fof balɗe tati ara yewdata e goɗɗo ay illa ramzan si wona leppago lemtago hay goɗɗo landima goɗɗum ko ya signal on tigui awan a wowlata waskur rabbaka janto inde joomma kasiran ko heewi wa sabbih subboginanoɗa Allah ay bil asiyi kikiɗe wal ibukare bimbi bimbe kikiɗe wona jantotoɗo inde Allah ay wa isi qalatil malaikatu ay tumande malaika ɓe wi'uno ya maryamu ko an yo maryama inna allaha no alastafa lak o suɓike ma ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay o suɓike ma ay istafa laki o suɓike ma wa tahhiraki o laɓɓinima wastafaki o suɓike ma ala nisa'il alamina e hoore sonnaɓe tagore nden fof nene maryama ay maryama nene annabi isa ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi o suɓike ma e hoore tagore nden fof ay maryama nene annabi isa sabu Allah subhanahu wa ta'ala honno teddinirimo heɓugol oɗo annabajo ay hara himo mari nene kono o mara baba ay andi nene maryama ne tawno ko neɗɗo moƴƴo mo andiraka waɗugol ko boni hay e hunde ɓay o heeɓi annabi isa on say ɓay o ari ka saare ñiɓe ɓe feluno ɓeyni an ɓay ko a neɗɗo moƴƴo mo watta bone a ariɗa mari ɓiɗɗo konto heɓu honto ɓiɗɗo iwi on say kanko Allah on say nene maryama ene yewtide e ɓiɗɗo on ɓeyni kono min wata yewtidirde e paykum ko ɗum waɗi ɓeyni wo bobo hoye tatoy ko bobo hoye tatoy wowli ka aduna ɗo ay kakoye wowlino ɗon koye wowlitali hande kadi no jeeya e koye bobo hoye annabi isa ko wonno penuɗon ko ɗon o wowli nde ɓe landino nene maryama kon boni baba ɓiɗɗo on ko ɗon o wowli inni rasulullahi min komi nelaɗo Allah ko ɗon o fuɗɗi e parole makko ngol ka woni penuɗon annabi isa eɗon andi kadi zulayka nde o toñuno annabi yusufu nde o naaduno annabi yusufu ka suudu o faalaɓe waɗudu ko boni annabi yusufu saliɓe dogi tawno musidɗo zulayka hino ari koɗagol zulayka hino ardi e bobo hum penu hum kon hino waali ka danki ton koɓe watta probléme koɓe watta dega on ko zulayka faala yo annabi kanko e annabi yusufu ɓe waɗudu ko boni annabi yusufu sali hari bobo hum kun no waali ka danki ɗon e ko reeni fof e nder ko ɓe gerdata comme ɓe pooɗodira ha dolokke annabi yusufu on seeki ɓe gerdi ha ɓe hewti ka dambugal jon galle on naati tawi hiɓe gerdide ka dambugal tawi ɓe nangodiri ɗon ɓe hewti tum jon galle o landi korijan zulayka o winni ene ko honnum woni bone on faalaɗo wadde ka ɓe gurama ko bone sina nde o sokete mana ko fandi honnum annabi yusuf falama yandema ko falama wadde ko bone bobo hum kun no waali ka danke ɗon ko immi kon interveni bobo hum penu hum ayi golle Allah ɗen ko ɗum waɗi si yewtude ñanden nanen wiwuɗen wowlingol koyngal walla wollingol jungo ko an banu adama ɗum jakini Allah subhanahu wa taala kanko jakinamo bobo hum kon immi kon wi heyi kon wi la kon wi ndaare si tawi woni dolokke annabi yusufu on ko yeeso woni ko seekori
haray gorko haray annabi yusufu haray o feni koko sonnajo on mari gonga haray annabi yusufu falano yande makko o si tawi woni ndaare si tawi woni dolaki annabi yusufu on ko ɓawo woni ko sekori haray ko sonnajo on feni ko annabi yusufu mari gonga ɓe ndaari ɓe tawi son dolokke on ko ɓawo woni ko feeriri par ce que annabi yusufu ine doggude sonnajo no nangi dolokke makko ɓawo hino poɗude fi yo naatu kanko mo doggude fi yaltugol on say gorko on o faami ɗon ko lanɗo o faami o innahu kaydahunna ɗum ko pewje mon onon sonnaɓe non o wi yusufu ɗurno alhaali on terto e fewjoje maɓɓe ayi bon ko ɗum waɗi awa annabi isa kankadi ka wonno penu ɗon ko ɗon o wowli par ce que fiya ɗum intérêt defandugol nene makko par ce que nene makko wona zina waɗi ha o heeɓi ko allah subhanahu wa taala wutti ruhu on e makko mais kono so intervention ɓawi ko honnum innete joni ko bonni o waɗa yo heɓoye ɓiɗɗo e pourtale wona neɗɗo andiraɗo waɗugol ko boni ko ɗum kanko allah subhanahu wa taala o wi mana o wi honnum ya mana o wi ya mariama kon ya mariama inna allah no allah astafaki o suɓike ma wa tahhiriki o laɓɓinima wastafaki o suɓike kadi o suɓike kama kadi ala nisa'il alamina e hoore sonnaɓe tagore nden fof ɓiɗɗo sabu ɓiɗɗo komo annabi isa heɓaki ya hande marɗo nene mo mara baba ko kanko tun o mara ɗimmo o wi ya mariama ko on ya mariama uguniti yankinano li rabbika wonere jomma wasjudi sujja mana juula warka ima arraki ina juula wondude juuloɓe julɗo kadi wona innugol ko lernde falaɗa wo juulata dey o way inna salati kanati alal mu'minina kitaban mawquta ko waqtu on juulanta juulugol wondude juuloɓen kadi julɗo kadi ko suudu ma ndum ɓaddi juulirde nde wonko suudu ma ndum ɓaddi juulirde nde sellantama juulugol ka suudu ma juulirde nde naɗon yaha ka juulirde ko ton woni ko juulete ka juulirde ayi juuli wondude juuloɓen zalika ɗum ɗo min an ba'il haybi o habaruji wirninoɗi nuhihi ilayka meɗen wahayneɗa e ma an yo muhammadu meɗen andinamaɗi o ma kunta ala tanoki ladayhin hiɗa ka maɓɓe ay isiyol ɓuwona aqlamahum tumani ɓe bogotono karambi maɓɓe ɗin ayyuhun yakfulu mariama ko hombo maɓɓe ne ayno nene mariama eyi bon on andi nene mariama ɓawo jibinama tawi ko neɗɗo moƴƴo ne aynoɓe ɓiɓɓe ɓe wanno urba ko hombo ƴettaynomo ne'a ay kono déjà hawrutunoɗo zacharia fene ko ɓiwatta urba on ari zacharia ari kanko e hoore makko ari o ala toon ko urba on watte ɗon mais kono kanko hawrutuno e urba on neɓugol nonne mariama eyi wama kunta ala tano kila dayiŋiɗe ka maɓɓe isi yaktasimuna tumande ɓe weñjodirayno wa isi qalatil malaikatu tumande malaika ɓe wi'uno ya mariama kon ya mariama inna allah no allah yubashiruka himo weltinire ayi bi kalimatin konngol minhu immorde ka makko ismuhu ngo konngol ko honnum almasihu ko memowo ha gayna sella on almasihu mema sella ko mboni on isa ibnu mariama ko isa ɓiɗɗon geɗal nene mariama ɗon andi isa kanko jamanu makko allah subhanahu wa taala jarri borno jeeɓe ñawgol koko wiyete ñaw barasi on andi ko ngun ñaw si nangi goɗɗo ko ɗum yiyata ha hara ko tere on tigi ɗen taƴata tere ɗen taƴata ñaw barasi bon on say kanko so arino memi on tigi tun on tigi sellayno o arino ha tawi goɗɗo no maayi sa allah subhanahu wa taala jarri borimo o memi on tigi immiti bisinillahi ɗum ɗon fof eyi allah subhanahu wa taala okkunomo isa ibnu mariama almasihu mema sella wajihan ko jon jaahu fi duniya ko aduna wal akhirata ka lakirakata minal muqarrabina koye jiyaɓe e ɓattinaɓe allah subhanahu wa taala eyi tawi ko ɓattinaɓe ka allah subhanahu wa taala wa yukallimuna nnasa o yewtidana yimɓe fil mahadi ka woni hellifaɗo ɗon ka woni penu ɗon wa kahalan ka o hellifa ɗon kadi mina salihina ko jiyaɗo e yimɓe moƴƴuɓe kanko annabi isa qalat o wi rabbi joomi an anna yakunu li ko onno la tarantalno wala ɗum ɓiɗɗo o lam yamsasini memallam basarum ɓandunke qala o wi kazalikillahu ko wona ni
yahlugu Allah subhanahu wa ta'ala tagirta ma yasaw konko yiɗi tagude iza qada si o ñaawi amuran fiyake fa innama yaqulu lahu ko wiyanta fiyake ko kun ko laato fa yakunu fiyake on laato nam musidɓe julɓe aray leere men on yoni ha ɓurti ɓe signali en ɗo leere on yoni ha ɓurtara inchallah ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV woni ko addani en ɗo hannde aray ɗen wawi darade ɗo ha aljuma arowa si Allah subhanahu wa ta'ala tawni en ɗen tori yo Allah subhanahu wa ta'ala tawni en tawna en kadi ha yeeso toon hara inchallah ko ɗum woni ko hilniɗen e danda en nawnude danda en nawnirede Allah subhanahu wa ta'ala okka en fiira e feere danda en Allah yewata danda en kata e kasara hara ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala e PDG président Jama TV ñire Jama en tori Allah subhanahu wa ta'ala yal nawru golle ɗen yeeso wonɓe gullude gaɓen kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala nawranɓe faamu ngon yeeso okkaɓe polgal muɗum nawra entreprise on yeeso e entreprise ji ɗin fof ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yala nawruɗi yeeso Allah ɓeydana marɓe ɓen okkora kadi ɓe maraɓe danda en ala wata danda en kata e kasara danda en sabu gaño danda en bone iblisa haray kala ko hawriga e sababa haray ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko hawriga kadi e faljere haray ko immorde seytane ko angal jogagol gandal ko talibaje mum wonɗo e jangude woni e etade den tori Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan en fof gandal ngal ɓeydana en firam ɓeydana en feere en e okkoren barke men e barke karam ko men ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم